musidɓe ɓe harawan jarama mi salminama landi so tawi jaam e kisino toli hoore moɗon kala ko woniri ɗon ka laalagal aduna are ko musidɗo mon ari an hoore fello hewti ka leydi meɗen ɗo ɗum woni leydi Italie kam wonno ka nde saare men teɗo modena ɗo eɗen fottude e musidɓe meɗen ɓe nodditi en fi nde battane nde julde e lantoɓe ko honno ɓe nete ko honto ɓe iwri ɓe annen ko honɗum woni battane sombo ko ɓe nodditi en kon hara en fof wawa ɓeydodirde a jarama de indema e yettore ma e ko honte ka meɗen min ko Diallo Souleymane mi wiyete ko Mali Yembere honte Mali Yembere Cangue Bolodia onon honno makilo min ko Mamadou Diallo nam Mamou Hoore Fello onon min ko Mamadou Yaya Diallo Labe Popodra Sombili kono mawɓen ko Kundara jooɗi menen ko Kundara men heɓa ko ɗon men jaddi onon andi ko ɗum ɓuuri settude ko sa hawtidiri emo Labe emo Mamou andi ɓe feppu ko ɗum ɓuuri sattude ko aduna ɗo hayɓe risɓe ɓe Amérique ɓe ala on nambara ɗon ok hare me weltani ko mi yii ko wirnuɗon men ɗo ko nemaji ɗi musidalngal argol taw ko musidɓe mo woni wi mi hi ɗo ko welo hiɗo wawi haalande ko mojobere moɗon nden ko honno nde makete ko honɗum woni sombo ɗum ɗo mo be e moɗon ko honɗum woni rôle muɗum ka nder mojobere moɗon ɗo meɗoro onon ɓay ɓe nilan ko non woni hooreɓe haray ko non woniri association amen on no inne CFG communauté fulɓe Guinée aray ko modenaɗo woni komin jooɗi aray fondore mojoɓere nden ko fi fottindingol fulɓe ɓen surtout sare kamen wonɗo e duuɓi ko warno ɗo tawi fulɓe ɓen ga kontay ko ɗiɗo tato tuyata joni noon Allah waɗi min ɗaɓɓiti siɓɓe ɓen ɗo ha min yiidi joni meɗen fottude fayda ɗo min ɗuuɗi joni min fuɗɗono ɗo wono yimɓe fayda 10 ni kono joni min hewti ɗo yimɓe 50 meɗen yawde yeeso tun kadi bisimilla haray ko ɗum ɗo woni fi mojoɓere nde fi affaire wallidira andidira min jokka en ɗan ko ɗum ɗo woni hoore mojoɓere nde ok an ko honɗum woni rôle ma on woni golle maɗen ka mojoɓere bon min comme vice président bon no gan wolirino ko noon min jokkiri importance association are ko jokkiri en nan ɗon ok haray si feƴƴinno an en tant que vice président e ko honɗum woni rôle ma muɗum à part ko président o haali kon fi jokkere en ɗande ko honɗum woni tâche ji ko gollata on ka nder mojoɓere moɗon mo tâche on joni ko honno aray ka organisation ok ɓayna kadi mo kala e rôle mum a faami mi rôle an no ɗo rôle président no ɗo e rôle porte parole no ɗo joni aray ko fottakol joni wowlan hara ko honno mi faala wadde a faami joni haala kan joni mi jonna porte parole aray kanko jogiti fi ko wiyete ko fi yewtere nde ok o porte parole mi andi aray ko hamɓe watti jelliiji on ɗo ko mi woni ñamakalajo woni ñamakalajo andi ñamakala ɓen ko ɗiɗo ko ñamowo ka kala e mo ñamata ka kala mi andano an ko hollu mi ñamata ka kala ok ono kadi ko ɗum woni ko ɓeytanto en mum e fi ko ɓeeɗo ɓe yewti kon e mojoɓere moɗon nden ɗo e kadi ko honɗum woni sombo tigui tigui ko jottoɗon ɗo yiidon ɓay haara ɗen andi eɗon ɗo accitugol sa e muɗum ɓay haari woɓɓen hay alatiji ɗe ɓuuri ɓe golla e mum kono so tawi ɗon fotti ɗo hiɗo yewde haala wota kan ñamide honno e ɓeydodira ɗum dande andi ko buyno onon en tant que honno waɗaɓe yeeso e porte parole ɗo honɗum marɗon ko ɓeydon e muɗum ɓayare ko ɓe jonni konngol ngol bon allahuma salli ala seydina Mouhamadou wa sallim wonano président o wowliri noon e vice président o ɓayɗen andi rôle maɓɓe mo kala ɓe yewti en ɗo joni mi memay ka kala donc minen ɗo comme no ɓe wowliri noon association amen on ɗo ko communauté fulɓe de la Guinée comme no président o wowliri noon minen min neeɓi modenaɗo bon de fois min landoto hoore amen est ce que fulɓe no ka saare ɗo joni en fof kaka jananiri wonɗe mais inni joni si tan a waɗi ɗo goɗɗo ko honno gerdirte goto anda goɗɗo fulɓe no heewi ɗo en fof tawata ko Labe Pita Mamou Dalaba ko wowluɓe Pulaar to mini joni ɓay association ji buyno woodi ɗo yimɓe buyno représente communauté mum on ɗo mini ɗo wona fi haray affaire innugol ko wonugol ethnocentre ma ɗum mais formen association hara ko fulɓe comme ça si en heɓi probléme hara en daranto hoore men probléme ji men ɗin tu vois donc à cela min heɓi hakkil gorejo amen ɗo ɗo on julde donkim feƴƴuɗo koyni bon joni waɗen ɗuma organise en ɗo ni tum fet tum min fuɗɗori une dizaine de personnes min ari min fotti min ɗumani neɓani hakkille ɓayɗandi si ɗiɗo e tato fotti hakkille ɗen ɗuuɗay neɓani goɗɗo innoy ɗon acce waɗen association ɗum ko goɗɗo gonɗo ɓeynamo Aliou min ok waɗen association min fuɗɗori noon ko sama kala fuɗɗora kono alhamdulillah rabbil alamina hande meɗe yiwde vraiment à travers regroupement ji ɗin intention et bonne volonté yimɓe ɓen participe konngol piiji ɗin no yarde yeeso parce que ɗo c'est un peu difficile ka tawata yiɗa e nokkure hande tana no woodi jango ko jam kono jango ko faɗi jango ko tana goɗɗo anda ko ɗum arata tu vois no donc fottugol e yimɓe mum ɓen wonda jonidira juuɗe pour en cas
ɓayen yiiɗe leyɗe ɗe wonɗen ɗo musidɓe men buyi woɓɓe no mayirani tawa koɓe communique ka internet ɓenna kaarijo no maayi ɗum ɗo ko on toni si yimɓe makko yii yo inommo ɗo naati ɗo e ɗum ɗon heɓude goɗɗo ɗo meni fotten jonnodiren juuɗe welata fi noon kono en daara no yaaren yeeso donc en tant que porte parole rôle angon e maɓɓe ɗo e ka nder groupe ga président on haray no charge mi si tawi woni min heeɓi yimɓe heyɓe waway ɓe natude ka groupe ɓe jonnita elan haala kan ɓay haray ko mi woni ñaamo ka kala o ñama kalajo mi daro mi haala noon ti objectif groupe amen o wona tasji seeɗa ɗi mi memi ka début ɗo si mi haali objectif groupe on mi yilto mi souhaita on tigui bienvenu mi hollamo o iwi ka makko o ari ka makko ɗo fof ko gotum ɗo ko haali pular fof ko gotum haray sino woodi wonɓe takko ɗo takko modena ha yeeso wawɓe yiide o direct ɗo si ɓe faala participude porte on no woni ouverte per tutte le persone chi vuole può partecipare non è un problema ok men inni ko communauté fulɓe kono men innani c'est exclusivement fi fulɓe fami mais si fulɓe ɓe ngari no moƴƴi si woɓɓe noon kadi ari no faala natude hay on peut débattre le sujet hakkunde amen ga men dara come fare per farli entrare perché siamo tutti ragazzi bismillah no faɗɗi moƴƴi aray ko non woniri ok onon kadi on tawti men honno makita ɗo min ko Mohamed Balde mi innete ok onon kadi ko honɗum woni e rôle mo on kadi association moɗon ɗo siɗo mar ɗo dorto ma ko honɗum falɗon ɓeytude à travers ko ɓeɗo yewti ɗo kon ɗo tigi tigi on ɓeɗo ɓe maaki ko dowa makede ko par ce que ɓawo président on e porte parole on e koko waytata wona noon fof koɓe maaki fof dal minen miɗen ɓaawo maɓɓe bisimilla dal minen ɗo alhamdulillah rabbil alamina miɗen jonodirde juuɗe inchallahu rabbi haray ko min eɗen ñaagui duwawuji e ɓurtu yarude yeeso bisimilla no faɗɗi moƴƴo ok e haray mi arta e moɗon onon président on e haray joni noon si tawi falteɓe yi o yayɓe ɗo falteɓe ɓeydo yaade e moɗon hiɗon mari wono tongoɗo ni wono ka honno kente ko numéro téléphone ma honno eɗon mari honno leeri anda honno wono page ka yimɓe wawata on tawtude ka wawata humpodirde e moɗon ara e numéro téléphone jiɗi no woodi page on tawa men créal ɗum noon kono no ka nder programme en créé page on kadi si Allah jaɓi kono fan ɗo numéro ji ɗi noon disponible bisimilla ok mi arta e maɗa haray joni si feƴƴi e mojobere moɗon nden ɗo wimi hi on jokkere en ɗande e battane julde nden kon ɗum marɗa ko ɓeydita ɗo awa komin innata ko alhamdulillah innate a faami par ce que komin yiiɗi ɗo jama on fotti vraiment aɗen welti komin fotti ɗo ko vraiment c'est très important a faami par ce que yiiɗugol e jama o jooɗa yewta ɓurta jondirde hakkille a faami ko noon bisimilla haray onon kadi ko honɗum marɗon ko ɓeyden e battane julde nden ɓay haray ɗen andi musidɓe men ɓe enen ɓuuri ɓen ko en julɓe haray ko ɗum woni ko ɓeytoton hoore ɗon e fi julɓe ɓe ma ɓe wawano julde ɓe ɓay ɗen andi wurde e mayde kañum sigodiri kono aray ɗo joni manen komin innata no wonirno noon ñande juldere nden tawi ko ñalade gollete min halde joni ɓay na soññidirgo jama ɓurɓe ɓen hari no e golle ɓayno joni omin waɗa hande samedi on tawata jama no mari tan fijo yimɓe ɓe wawa fottude fiije jaale wono nafakaji ko moƴƴina ɗo kon jama fof ara mo kala waɗa contribution mum hunko fof moɓodira tigi tigi on fije jaale ñaame yewte ɓurte andidirede programme ji ɗin ɓurte tracéde kadi fino no groupe o yara yeeso ok ay haray ɓay ko noon woni porte parole on dernier question ko honɗum woni prochain objectif association mom alors prochain objectif association amen on bon meɗen mari objectif ji ɗiɗi il y a les objectifs imprévus et les objectifs prévus objectif prévu on meɗen ɗumanni meɗen projectude fi 2025 par exemple fi yo men ɓurtu jogodirde par ce que andi si yimɓe fof fotti wonde hay siko mawɓe ma pay koye men wonde il faut fije seeɗa donc meɗen prévoyi organise ugol comment je vais dire tournoi min prévoyi waɗugol match de gala organise amo modena ɗo min falete équipe ji buy o présente hay siko 20 à 30 équipe heeɓi haray kono heeɓo no ɗuuɗiri o ko noon ɓuroyta moƴƴirde donc organise gol ɗum ɗon no ko objectif amen ɗum ko objectif prévu on donc imprévu on haray ko wona komi haalanno nanen ko fi ko yanoyta kon ko goɗɗo anda fi mum kon haray ko noon woniri haray no faɗɗi moƴƴude e haray mi weltanike on ber ko saayi ko joni ɗon men ɗo kon ko wernuɗon men ka moɗon ɗo kon mi weltori e min ari mi yi nemare ni mi yi teddungal ngal tigi tigi ko haa ɗo e haray kadi e so Allah jaɓi hedditiɓe onon wonɓe ɓe darde ɓen kala wonɓe takko modena ɗo intorno honno parti on ɗo Emilia Romagna on falteɓe tawtude mojobere maɓɓe nden haray meccana on toon numéro maɓɓe on
haron waaway humpondirde maɓɓe fi tawtugol maɓɓe jondidiren juuɗe haalen haala wota kan e wallidiren wonano porte parole on yewtirmi haray albarka moɗon on jarama barka on jarama barka moɗon Allah ko baraji sena nene ara me welterke fo argongol moƴƴa wawa albarka barka moɗon Allah jaɓi yoɓa winda ko ɓuuri e moƴƴude men e fo men wawa ñama kala ɓen albarka moɗon ɓe weltike fota ara wona seeɗa Allah yo naɓir golle ɗe yeeso ɓanta association gamen o aray son falama arde la porte est ouverte pour tout le monde aray son garoy yo noddi numéro men haalano yayo gon tumasi ko on ɗoni sartiji ɗi par ce que sartiji ɗinno toon donc hara en wi ɗum wassalam bisimilla haray no mi wirta noon pular ngal ko fina fama famina en e saayi si Allah jaɓi